sizin dar görüşlü düşünceleriniz değil. Ayrıca dini kullanarak kadınların hayatına karışabileceğinizi Bismillahirrahmanirrahim. Avan gotine min ji kesên Müslüman bawermend re ye. Zilamekî gobe ez Müslümanım, pîrekeke gobe ez Müslüman û bawermendim. Min îman û bawerî bi Allah Teala û bi Resûlê wî, kitaba wî, şerîata wî, qanûn û nîzama wî aniye. Ev gotinê min ji wî re ne. Gotinê min ne ji kesekî gobe ez Qur'anê ji xwe re qanûn û nîzam qebûl nakim, baweriyê bi İslamê nayêm. Gotinê min ne ji wî re ne. Eger tu xwe Müslüman dihesibênî, ev gotina min ji te re ye. Heke tu ne Müslümanî, tu bêje ne Müslümanım, gotina min ne ji te re ye. Kurdê got Müslüman bê, ez ji wan re dibêjim. Kurdê got ne Müslüman bê, alaqa min ji wan nîne, nabe hûn çi dixwin, çi dibixwin, çil xwe dikin, çil xwe nakin û çawa dizewicin, çil û nazewicin û çil û dikin, çil û nakin, tîcareta xwe çil û dikin, cil û bergê xwe çawa dikin, alaqa min ji wan nîne. Ha em ê ewil dawa wan dawetî dînî Allah Teala İslamê bikin. Em ê bi xweşkatî, ew jî ne bi kotekî ne bi zorê. Em nabê heta Müslüman nebe, em nabê çima tu nimêj nakî, rojî nagirî, çima tu Iraqê dixwî, çima tu qumarê dilêzî, çima tu zinê dikî, çima tu faîzê dikî, çima tu rût, çima tazî, çima hûn va pîsîtiya û haramiya dikin, em ji wan re nabêjin. Ewil pîsîtiya mezin kafirtiye, em ê wan ji wê kafirtiyê xilas bikin. Zilma herî mezin kufra, şirka. Em ê wan dawetî dînî Allah Teala İslamê bikin. Piştî got İslam qebûl kirin, nû em ê bi İslamê de içkî, qumar, zina, faiz, rotbûn, tazîtî, deq û dewme, hemû tiştê got İslamê yasak kiriye, yek em ê ji wan re bêjin. Tu komünîst bê, tu sosyalîst bê, layık bê, demokrat bê, tu wî dînî layıklıkê û demokrasî û qanûnê beşerî de bê, em nabê çima tu va tişta dikî. Yekî gowilo bê, em ê ewil ji dînê beşerî, dawetî dînê Allah Teala, dînê İslamê bikin. Rabê alemê di Sûretê Ahzab ayeta 36 de dibêje وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Heq nîne ji Islamekî bawermend û pîreka bawermend ra dema got Allah û Resûlê wî qerara tiştekî dan, got ev tişt qenca yan got pîsa, heqê wan nîne got wî îşê xwe da ew bi ser û dilê xwe bin tercîhekê bikin, hilbijartinekê bikin. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ kesê got bi emrî Allah û Resûlê wî bike, feqad ضَلَّ ضَلَالًا مُبîنًا, ew ji rê derketiya, bi rê derketineka eşkere eşkere ji rêya İslamê derketiya. Allah û Resûlê wî dema got ev tiştê hene yasaka. Heskêl kêfa me welê, heskêl kêfa me nebe, li hesabê me bê, ne li hesabê me bê, hek ez Müslüman ez mecbûr qebûl bikim. Dema got Allah û Resûlê wî ji tiştî re got, ji tiştekî re got pîs et bê got ez wî pîsîtî qebûl bikim, her çiqa keyfa nefsa min jê re werê jî. Dema got Rabê alemê tiştekî re got qenca, Allah û Resûlê wî got qenc et bê got ez wî qenc qebûl bikim, welew çiqa keyfa nefsa min jê re nebe jî. Peyxember aleyhissalatu vesselam divê îmana yekî ji we çênabê, heta got nefsa wî, xwesteka dilê wî nebe tabiê wî tişta got ez pê hatime şiyandin, yanî wî dînê got min aniye, heta nedê pey wî, dev ji xwesteka dilê xwe keyfa xwe neqerî û nedê pey wî şerîata got ez pê hatime divê îmana wî çênabê. Yani wela bi urf û adetê babu kalaya, ev çanda me ya, kultura me ya, ev qanûna me ya, ev partiya me ya, filan bêvan got dijî İslamê bê, İslam veya qebûl nake. Divê wela dev ji urf û adetê babu kala naqerim welew dijî İslamê jî bê. Naxwengî hem ez Müslümanım, hem ez ê pey urf û adetê babu kala bim. Çand û kultura me ya dijî İslamê bê, ez ê pey wê jî çi bû, pey İslamê jî her bi har ve çênam. Yan İslam, yan dînî babu kala, urf û adetê babu kala. Dilê mêzînê, na wela cil û bergê pîrekê Kurda wek İslamê bûn, dirêj bûn, fereh bûn. Ev cilê got naewil xwe dikin ne weka Kurdan e û ne weka İslamê ne jî. Heke bira hûn dibê em ê li pey kurdîtiyê çin, dayîkê Kurda ne hal û rût û tazî, navka wan ne li derve bû, nûçengê wan ne li derve bû. Dayîkê Kurda fêtokî û şermûkî bûn, tam weka İslamê bûn. Ev 1400 sala İslam ketiye nava Kurda da weka İslamê ne. Ev deq ne ji Kurda tenê re hebû, dunya alem deq xwebet kirin, İslam hat, ev deq qedexe kir, yasak kir. Heke tu Müslüman bê, tê vêya qebûl bikê. Peyxember aleyhissalatu vesselam bê lanet Allah Teala li wî kesî bê got deqa çêke û bidê çêkirin.
يعني ايجو هوستاتيا ويتكي لعنة الله تعالى الويشي بي ويجو بيورا لسلا شيء من بدنا من دقات شيكا حسكي او دقيق كفن اي بريقو بدرزية شيت كرن وحسكي دقين هاقو بلازري مازري شيت كرن ايش فرق نينا لعنة الله تعالى الوايا جفي قوتنا تهاتي فيمي قو پیغمبری اسلامی جی ایرو ساق به ولی پیشبری تفیتش تشتره بیشه تقبول ناكي لولا من أبش برخو بنا قوتيا الله ورسول قوتيا أبتشت مش برخو ما إيجاد نكرنا تدبي أب ذهنيتا ويا طنق أب ذهنيت نز ذهنيتا منها يا إسلامي مش قبول كريا مش برخو قانون أبري باز مدر نخستنا هكذا مسلمان بي أب تشتام منا قوم قوتي تيجي ميزينة قرآن وحديث ده هبي تي قبول بكي تو مجبوري قبول كي قلت خو مسلمان بحسبينه تي قبول كي وهكذا قرآن وحديث ده نينا بيجا بملا تشما تشكي قلت قرآن والسنة ده حديث ده نينا تقوتيا هنجي أزبي تشميزينم قلت توني أزبي مالا تابا زانا خاتون زانا تزاناي لخيايا قلت إسلامي ده نزاناي زانا بونا تد إسلامي ده نينا يعني هيا لحسابتناي كيف زوقات ترى دجي كيف زوقاتها لولا تشتي حرام لنفسي خوشتي نفساتا خوازي يقولوا روتو طازيبي نافز لا ما بقري آزاد ناب آزادي قوم وش ربي فرا تسليم بي تدبي أم نابلو كولا بلي تكولي نفس أخوي تكولي شيطاني تكولي سيستما بشري أس كولي الله تعالى ما أم ببنا كولي ربي كولي الله تعالى يقوم خلقاندنا أو آزادية أو سربلنداية لأن نفسها ما بيتشتي خوش دبيني ولو ديجي إسلامية وأز بيا نفسها خو بكم أبو كولتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بهر إنسان سريش صبي نفسه قولت بي صبي نفسه خود فروشي يان آزاد دكي يان دبي هلاكي هاگر نفسه خود بفروشي الله تعالى يعني جي قانون ونظامي ويرا تسليم ببي اوي آزاد بويا اگر جانب خو آزاد دكي هاگر نفسه خود بفروشي الشيطان ونفسه خو بيا خوستكي نفسه خو الشيطان بكي اوي نفسه خو بريا هلاكي بريا جهنمي گوتنی ما شپیرکو زلامی باور من داره تو مسلمان به تو مجبوری قبول کی تو نه مسلمان به گوتنا مشترنین قبول نکن کسی بزوره بداره زوره ناتیه تو ندای قبول کرن بله قیزه که کرد گو مسلمان به ببین مقامی نکاری خوب نخمینه ها نه مسلمان به بلا خوب نخمینه ربی عالمت بجنات بجم هر سورة نور آيات السه وسوية كميزنا تبي إسلامي باورمن داره بيجي بلا شعبي خو بقرن ناموسا خو بپاريزن عورتي خو زنا يدور بكن وشبيركي باورمن داره يجي بيجا مثل بشبيركي باورمن داره نبيش حمو بيركارا شبيركي مؤمن داره يجي بيجا بلا شعبي خو بقرن ناموسا خو محافظة بكن وخشكاتي خو بشيرن سورة أحزاب آياتا بينجي ونهاد بيا محمد جيجني خورا شكتشي خورا وشبيركي باورمن داره بيجا دماغو دركتنا دربا بلا چارشف خوا پردا خوب سر خدا بردن دبش پیرکه باورمند داره بیجا حقت پیرکا باورمند ای مشترک گوتیا تنه پیرکا باورمند دابه تنه باورمند به تو خو مسلمان حساب نکه گوتنا مشترنین مشترنا بیش دبش برده شنو هاجم ذهنیتای وک ور سرق ناطوینن کیجان ذهنیت نابه بیجا اسلام تو خو اسلام نه ناطوین اشکره بیجا کسب کوتا که نگوتیا ولا با مسلمان نابي بيجا من قلت مقول ديني لا يخلق دين ديمقراطية دين كومونيزمي دين سوسياليزمي دين بشري أبانا ديش إسلامينا أبوند من تأثير هذا مظلمونا تجي أشكره بيجا نبي ذهنية أي وقتها أب ذهنية نابي بيجا ذهنية من إسلام إسلامي قبولناكي تجي إسلامي أشكره بيجا صفا خوا ديار بكا من صفا خوا ديار كر أج صفا إسلامي ما تجي بيجا أشكره كيفاتش قانوني نظامي إسلامي رناي بيجا اش اسلامي قبولناكم تنابي اسلامي نابجي اللي تشتي اسلامي رت نل حسابات تجبريه بيرتك ما انا قلت بلا الشخصيه مرة اطاعت كاربن جاء الله ورسوله ويرا بلا اطاعت كاربن الله الرسول وي مداخله حياه وجانا ما بكي